Klat ubrada Hasyan hadin basya penyap dusman haki runar ki basyang basa hakate kejaka. Ubrada ya ubala tip kerteng kemuta usai prian ge. Une ubrada kan ba udang ya lenti hakan lenti jong u hakali jong u ki runar kilawan kilap dung yap ya u pat ubrada ulah klat Hasyan. Kene kejingjia kadai kebelajia menkah nyau tarik ubnai November usnam arajar arpaulai. Bat kelajia ha ketika wike jaka ya kebela tip kertang kum kata kanam mudang. Bat kene kanam mudang kadan ha ketika senang bameda kabaheb ha kabadan hapo kari Kamerun. Ha kabaya kran kilat pathai kubar jangka perthai bat upadar jangka yeng mane ha kabau ne brother udan lang. Upadar ulayatu bamin kah nyau tarik ubnai November usnam arajar arpulai kata kapor prasiteng ne ubrada ulami na kata kejaka trei ke jong u ulami banlegbo yo parlak ubay trei lang bat kumjuru ulah ket lang yo upara jong u hi Henry hakapor kendai beje hadin ba mau bat ki parlak jong u kilapoya kata senang namudang dan ki runar ki belakawang daki mau bat kita kimau kilapin pen pra ya kayet kali jong u. Bat Maria pait kayet kali jong u ubrada ulanang pinsuki ya kali jong u. Bat markum ta Maria suki kali jong u lawan mikin san ki runar ki ba am itu itau. Bat kita ki runar kila dong yap une ubrada bat une ubrada ulah klat Hasyan. Hadin kene ke jingjia ki runar kila pet krat bat une ubrada lapen kitna caki hospital hapo kate kenang ba meda Henry andola poyati po hospital ki doktor kila ang ba une ubrada ula dep klat lupa susuro nakaliang ca upadar ula ang ba une ubrada ude ubreo ha baki pai ba ki basyang basa kate ke jaka ki it tamen simya u ki sautenat bahaya u namar ba une ubrada ude artat ubreo ubatrai hakilan kenja hospital ban ajing sumar ban ajing yada syaki pai banong kendang ki basyang basa ha kate kejaka kumta kane ke jingdo na jong ne ubrada yala ka jing em de ke ege jingdo nang ka bakrau ha ka bai de bat ke em lang salang ha kate kejaka